bwino bucheire bwino mwene gwe tukutusiza ku mulange wa bucheire era nga Ssaaba Bwino yamaze okuba nga asongola kalamu n'okuba nga ate yakuteekera bukalamu okuba nakyo ekiriwo. Bana Uganda obaidi beerabira ino duzi bwa wano duzi wano 2023 13 January yodukira kitwala tujamu twatujja musinze guwa Bobi Wine na Yoweri Kaguta Museveni mukalulu walu wamba bwali buti omukulu yalangirira nti emeko tugina emitimbagano ko muli kubeta okudooga n'okudolonga buli muntu njigaire Facebook okuva ku olupaka na lwalero luno tukegairira ndi omukulu twirire mu Facebook twirire mu nifababo wali oti olekulere kwire mwaye buti ni VPN tulingayo kodi wanga ndi wena oti ogeza akota kwa wakabo kwa try again banko wango kodi koza VPN so dali 13 January owanku mebiri na mulala dozi wano bino byabao omukulu yakandi ebya social media mumvumire kandi bakulale bamune integere je mutitenda kunsinikira ku mine enkera watu ali tujja mukalulu WhatsApp yali akalulu ke yawangula WhatsApp yali eri wangera abantu abandi bajja kitono muna live ebisere ebyo no mugenzi Mr Update yali mukambwe ekwebitango ngaba Facebook live yabitango ko yabukula Facebook live yali nkambwe ina TikTok ezirawo so oyo mukulu alooza ndoza na wali wa mutola ko yakakanso kengemu wano metuje mu kabox atubone byali lwale luno omukulembeze owa Ecuador Abdara Rokaram oteize yeno luna ko lwale yali achalira mukulu mwine owe Peru Roberto Fujimori bali bamaze emyaka 15 nga ezira wa Ecuador president wayo kusala kuja Peru oba kyechali kyabatabula omukwano gwali gwafa ayo no ye yabisaba mu campaign ino yabakandi bana ebintu ebyokuwalantana bino bitukosa ebayo kyoli kwetaaga nga mwino nakirina tuli baneiba ayo myaka 15 nzebo munano ndakyenje okola abantu besunga oluna ko lwalero ayo mukulu yali tukirize rabo yamaliza okubebira irati yakabuti ndite kateka lugendo nti ameni mukulu munange tubone bwe tubwekula page mpya ko lwalero myaka 15 edokuwalantana dawa wagati wa Ecuador ni Peru ebe bimala yo ina ebyafa ebyomusoga muno ebyafa byenina bile batambulira ko kujja mu conference yo nenda abasoga bege ebintu bye bitwali ko kuva inumere aye bajirenga bakolaki babivwako medi nabakoba nti emere jebeto omugoyo wayambanga ino police ni government yeno abantu baguvwako omugoyo gwe basibanga mu ndagala hawula wala kuwata sebo guli na gas tiya gas gumukubano gumone sele da Uganda de muonona era twalisanga bana basomi twabale kulabangira Central Market yeyo tukona abantu bafulume mukatale omwana abitamu mulene ubeje okufulumanga muzira wali muntu wairoko ankosoke fuluma tiya gas na iranga tujire mbili yali wamugoyo ngaba mabulaga abantu bakubanga nemizinga ngate bana ba masomi ngabana basomera ande ngabatulisa Towakana kuba fenesi tambu tujirina yenyini jebakuba kubwinono. Open your ears. Ogoli yao ngana fedwaliyo Towakana